Komentarisali ste oscilacije u igri. Pa da vam kažem nešto danas, od sjaja do očaja, da ponovim ponovo moju uzrečicu, đavolja fudbalska nacija. Ne okrivljujem danas igrače ni za šta. Oni nemaju fizičku spremu. Kad nemaš fizičku spremu, nemaš koncentraciju, nemaš ni disciplinu. A moram ovo da kažem, mada sam razmišljao sam cijelo vrijeme, ali prosto ja to tako vidim. Mi smo danas odigrali utakmicu, a da nismo imali selektore na klupi. Nikada nisam vidio da neko lošije vodi utakmicu na tako jednom velikom takmičenju kao Dragan Stojković danas. Užasno. Jednostavno užasno. Da vi kod rezultata 3-1, kad vam se ekipa vratila na kraju prvog prvenstva, postignete 2 gola, postignete i treći, imate 2 gola prednosti, da vi pustite njih petoricu na visoki presing, da 10 minuta ne znate ko gdje udara, da jednostavno kao trener na klupi vi prosto morate da razmišljate, da kažete stan imam 3-1, daj da se malo vratim, da spustim loptu, fizička mi sprema nije dobra, kukao sam protiv Brazila na te stvari. Moj ljubimac, njega obožavam, Mali Pavlović, se povredi i njegovim izlaskom je nastupio potop. Pa te izmene što je bavio životom i bavit će se ljudi sportom i ovom utakmicom naveliko sigurno, ali niko neće ući u glavu šta je čovjek htio. I dalje i neki jeftini golovi, tako bi rekao, koje smo primili. I od prvog, drugog i trećeg. Nisu jeftini golovi, ovo su dobre kontre gdje se mi nismo dobro postavili, nismo razmišljali, nije utakmica dobro vođena. Tu igrači nisu krivi, utakmica nije dobro vođena. Prosto vi imate 3-1 i 3-4 situacije kada lako dolazite do 16-terca. Moram da kažem malo i nonšalantno. Nije bilo onog presinga kakav treba da bude na tu loptu da se zabije pa i četvrti gol. Ali u tim situacijama Šmeker pravi zvizne i kaže nazad, vratite se, pa gledao si Murinja bar nekad. Kod 2-1, 3-1 znaš šta treba da se radi. Mislim, ipak su iscrpljeni igrači i imaš rezultat. Ne interesuje te više ljepota. Kakva je ljepota?